Il-Forzi Armati ta' Malta salvaw żewġ immigranti li ġew salvati mill-organizzazzjoni SOS Mediterraneani. L-immigranti jinġibu lejn Malta fuq bażi medika. Dan hekk kif waħda minnhom tinsab fis-stadju avanzat ta' tqala u mistennija jkollha tewmin. Ġie salvat ukoll raġel li qed isofri minn feriti ta' tiri ta' arma tan-nar li sofra meta sparaw fuqu fil-Libja. Apparti dawn abbord il-bastiment Ocean Viking għad hemm 213 l-immigrant ieħor li qed jistennew xi pajjiż jaċċetthom. Dan wara li l-għaqda li salvathom irrifjutat li twassalhom lura fil-Libja waqt li ddikjarat li l-port ta' Tripoli mhux post sigura lihom. Mhux esklus li dawn jiddaħlu Malta, hekk kif din it-talba saret ukoll mill-awtoritajiet Maltin. Jekk dan iseħħ din il-wasla tkun issegwi dik tal-ġimgħa fejn iddaħħal grupp ta' kważi 80 immigrant. Din l-aħħar wasla kienet tfisser li sa mill-bidu ta' din is-sena f'pajjiżna ddaħħlu madwar 2200 immigrant, b'konsegwenza li ċ-ċentri li jilqgħu lill-immigranti f'pajjiżna spiċċaw iffullati.